Dobrodošli natrag. Sa mnom u studiju je dr. Ante Barišić, voditelj odsjeka za mrenu specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala. Evo, prije nego krenemo na razgovor i pitanja, pogledajmo zajedno jednu zanimljivu reportažu. Zdrava i prozirna rožnica je neophodna za dobar vid, no ako je rožnica ozlijeđena ili zahvaćena bolešću, može doći do nateknuća ili stvaranja ožiljaka, čime se gubi njezina savršenost i prozirnost. Ožiljci ili nepravilan oblik mogu dovesti do rasipanja svjetlosti, što za krajnji rezultat ima zamagljen vid. Svako neizlječivo zamućenje i oštećenje rožnice predstavlja razlog za njezinu transplantaciju. Iako je to jedan od najsloženijih zahvata na oku, danas je ta vrsta operacije najčešće izvođena i najuspješnija transplantacija tkiva. U klinici Svjetlost ovaj zahvat izvode najiskusniji stručnjaci, profesor Nikica Gabrić i profesorica Iva Dekaris, koji u proteklih 20 godina iza sebe imaju po više od 1000 transplantacija rožnice. Ta se operacija radi u ljudi koji su izgubili svoj vid zato što im se zamutila ili postala neprozirna rožnica. Rožnica je zapravo prednji prozirni dio pacijentova oka, nešto kao poklopac na satu ili prozor na kući, koji može izgubiti svoju prozirnost radi različitih bolesti, od kojih su najčešće bolesti u mladoj dobi keratokonus, a u starijoj dobi različite distrofije i degeneracije. U klinici Svjetlo za transplantaciju za svakog pacijenta individualno se izabire optimalno dobro donorsko tkivo, a transplantacija se vrši u najkraćem mogućem roku, odmah ili u roku od nekoliko dana. Prije se ta operacija radila na način da se puna debljina pacijentove rožnice morala odstraniti i zamijeniti novom rožnicom, donorskom rožnicom ljudske osobe. Ne postoji plastični materijal za izvođenje ove operacije, a danas se na sreću ne mora odstraniti puna debljina rožnice, nego se rade takozvane slojevite ili lamelarne transplantacije, gdje se pacijentu odstrani samo ono što je bolesno, znači samo dio njegove ili njene rožnice. Klinika Svjetlost pionir je u ovakvom načinu izvođenja transplantacije rožnice na ovim prostorima i međunarodno prepoznat transplantacijski centar u koji 40% pacijenata dolazi ciljano iz drugih zemalja. Iako se većina zahvata na oku obavlja po principu jednodnevne kirurgije, ukoliko je pacijentima potrebno intenzivno liječenje ili nadzor, klinika raspolaže i s jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, ugodno uređenim, a u svakom trenutku na raspolaganju im je stručno i ljubazno osoblje klinike. 6 vrhunskih stručnjaka s najmodernijom tehnologijom obavlja i operacije mrene. Iako ih godišnje obave više od 1500, na operaciju se ne čeka. Što više, može ju se obaviti isti dan kad i prvi pregled, i to za oba oka. Operacija mrene spada u najčešće, ali i najuspješnije zahvate u medicini općenito. Danas je operacija mrene jedan brzi operativni zahvat, traje negdje 10 do 15 minuta. Ono što je pacijentima bitno je da je potpuno bezbolan, siguran i oporavak je vrlo brz. Što znači da dan, odnosno 2 do 3 dana nakon operacije, pacijenti se već mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. Kod operacije mrene zamućena prirodna leća zamjenjuje se umjetnom. Dok su dosadašnjim monofokalnim lećama pacijenti bez naočala mogli imati dobar vid samo na blizinu ili daljinu, to više nije slučaj. Napretkom tehnologije pacijenti život mogu nastaviti i bez naočala, ukoliko se odluče za ugradnju najmodernijih Sifmoni leća s proširenim rasponom vida. Ono što je vrlo bitno naglasiti pacijentima je da danas više ne treba čekati da mrena sazrije. Dakle, prijašnje tehnologije i operacije kod njih se moralo čekati da mrena bude zrela i pretvrda da bi se mogla operirati. Danas se mrena treba operirati u što ranijoj fazi jer je lakše operirati, manja je trauma na oko, manji je rizik od komplikacija i lakši je i brži postoperativni oporavak. Uz centar u Zagrebu, koji se prostire na 6 etaža, klinika Svjetlost ima svoje centre u Splitu, Banja Luci i Sarajevu. Najbolji dokaz kvalitete je prestižno priznanje koje su krajem prošle godine operateri Svjetlosti osvojili na najvećem svjetskom oftalmološkom videokongresu. 4 operatera u samo 60 minuta obavilo je 5 kompliciranih operacija koje su prenošene uživo, čime su osvojili prestižni oftalmološki Oskar.
Dobrodošli natrag. Evo, doktore, pogledali smo ovu zanimljivu reportažu. Bazirat ćemo se danas na mrenu. Tko zapravo dobiva mrenu? Pa mrenu dobivaju danas sve više i više i mlađi ljudi. Dakle, uvriježeno je nekako mišljenje da je to bolest starijih ljudi, znači ljudi preko 70 godina. Međutim, mi danas vidimo sve češće i češće da se pojavljuju ljudi u 50. pa čak i u 40. godinama koji dolaze sa problemom mrene. Mrena, osim što dolazi sa dobi, dakle doista je bolest karakteristična za starije ljude, pa čak možemo reći da svi mi kad bi doživjeli nekih 80 godina sigurno bismo dobili mrenu, može se javiti i kod ljudi koji primaju određene vrste lijekova. To su recimo kortikosteroidi ili recimo nekakva zračenja, dakle ako su izloženi nekom zračenju, pacijenti koji imaju visoku minus dioptriju i recimo pacijenti koji su preživjeli neku traumu ili neki udarac na oko. Dakle, danas možemo reći da mrena ne bira zapravo dob i posebna jedna vrsta mrena je mrena kod male djece. Dakle, to je nešto što je jako bitno, o čemu se možda ne zna dovoljno, da mala djeca u jednom manjem postotku mogu imati takozvanu urođenu ili kongenitalnu mrenu. To je vrlo bitno operirati što prije. Evo, doktore, imamo i pozive. Dobro večer, tko je sa nama? Dobro večer, Ivana iz Zagreba pri telefonu. Baš gledam emisiju i nisam mogla odoljet nazad kad sam vidjela da je klinika Svjetlost u pitanju. Evo, ja sam prije 7 godina operirala uspješno oči, skinula sam dioptriju sa -7 i moj djed je operirao mrenu i sve je u najboljem redu. Tako da moja preporuka je da stvarno sve što se treba rješavati sa očima u kliniku Svjetlost. Eto, gospođo Ivana, hvala vam puno što ste se javili. Evo, lijepe riječi za vašu kliniku. Hvala lijepa gospođi. Pa evo, mogu se malo i pohvaliti, ovakvih primjera ima dosta. I ono što bih htio reći iz priloga da naši gledatelji ne misle da mi radimo samo u klinici transplantaciju rožnice i operacije mrene. Gospođa je rekla da radimo lasersko skidanje dioptrije i tu smo broj 1 u Hrvatskoj, ali osim toga radimo sve vrste operacija na oku. I na prednjem dijelu oka, na stražnjem dijelu oka. Dakle, liječimo senilne degeneracije, žute pjege, dijabetičare. Dakle, mi zapravo pokrivamo cijelu oftalmologiju. Evo, dragi gledatelji, možete se uključiti uživo u emisiju pozivano broj 06088822266. Evo, koji su simptomi mrene? Simptomi mrene su vrlo jednostavni. Dakle, pacijenti dolaze sa problemima vida. Kažu da su primijetili da je vid zamagljen, da ponekad vide dvoslike, da imaju problema u vožnji, da malo teže čitaju. I ono što je zanimljivo da im se mijenja percepcija boja. Pa imate primjere da pacijent nakon što operira mrenu, to pogotovo žene primijete, dođe u kući pa kažu jeste vi promijenili pločice ili tepih. Dakle, potpuno druge boje vide nakon operacije mrene. Ono što sam počeo pričati što je vrlo bitno kod male djece, novorođenčadi, oni naravno ne mogu reći da ne vide, ali vrlo bitan je simptom, dakle, u zjenici bijeli odsjaj. I tu se može vidjeti kod male djece da imaju mrenu, jer se vidi jedan bijelkasta boja očiju i to treba hitno se operirati da bi se vid kod male djece oporavio, odnosno da bi se mogao razviti. Tako da se čak i kod djeteta od 2 mjeseca može operirati mrena. Evo, kad treba operirati ovu staračku mrenu? Pa kao što ste čuli u prilogu, to je ono što ja često puno ponavljam, jer još često ljudi dolaze i pitaju doktore je li zrela, je li sazrela. Dakle, to je potpuno pogrešno i to je jedna priča od ranije, od starih metoda operacija koje su se prije koristile. Mrenu treba operirati što prije. Zašto? Zato što je u ranoj fazi operacija mrene puno jednostavnija nego operacija kad imate tvrdu mrenu, gustu mrenu. Kraće traje, za pacijenta je ugodnija, za operatera je lakša, manji je rizik od traume, manji je rizik od nekih komplikacija i oporavak je vrlo brz. Dakle, u zapadnoj Europi jako je pao postotak pacijenata koji dolaze, skoro da oni više ne viđaju one guste, tvrde, mi ih zovemo maturne ili prezrele mrene. Dok kod nas, nažalost, još često možete vidjeti pacijenti koji dolaze sa jako slabim vidom i gustim mrenama. Naravno, i takve se mogu operirati, ali evo, malo edukativno da djelujemo, ne treba čekati. Evo, vidjeli smo u prilogu, znači čin operacije same mrene izgleda onako dosta bolno i nezgodno. Kako se operira mrena? Je li to zaista bolna operacija? Da.
To je uvijek pitanje i dvojba. Da li pokazati pacijentima kako izgleda operacija mrene da ih ne preplašimo. S druge strane, ima ljudi koji mogu otići na YouTube i pogledati i vidjeti ljudi mogu vidjeti kako to izgleda. Međutim, ono što je bitno, sa današnjom tehnologijom i aparatima koje imamo, mrena je postala rutinska operacija. Naravno za ljude koji znaju operirati. Tako. Bezbolna je u potpunosti. Dakle, pacijenti osjete jedan pritisak u oku jer je tekućina cijelo vrijeme cirkulira, ali nema bolova. Traje 10 do 15 minuta i radi se o lokalnoj anesteziji. Dakle, nema više kao nekad uspavljivanja, injekcija, uboda, samo na kapljice. Dakle, anestetik se kapa na oko, pacijent ne osjeti nikakvu bol, nakon operacije može ići kući odmah. Dakle, ne treba više ostajati u bolnici, oko se zatvara i sutra ujutro se dolazi na vizitu. Najčešće se radi, i to je zlatni standard danas, takozvana ultrazvučna operacija mrene ili fakoemulzifikacija. Radi se na mali rez od samo 2 mm. Čisto za usporedbu, ranije metode operacije su se radile na 6 mm rez. Dakle, skoro pola oka ste morali otvoriti. To bi tek bilo grozno za vidjeti. Tako je. Ovdje se radi samo na 2 mm. Sa ultrazvučnom sondom se uđe u prednji dio oka, usiše se, jer šta je mrena? Mrena je zapravo zamućena leća. Mi svi imamo leću, i vi i ja, samo što su naše još bistre, a kod mrene je ta leća zamućena. Mrena se sa ultrazvučnom sondom aspirira, odnosno usiše, izvadi van i na njenom mjestu se stavi umjetna leća. Koliko traje taj jedan zahvat? Pa kažem 10 do 15 minuta, ovisno o operateru, ovisno o tvrdoći mrene. Evo, koliki je postoperativni oporavak? Znači, spomenuli ste, odmah drugi dan se dolazi na vizitu. Što dalje? Pa gledajte, danas je zapravo fascinantno koliko je tehnologija uznapredovala. Ako opet usporedimo malo, prije 20 godina ostajalo se tjedan dana, oko je bilo zatvoreno, ležalo se u bolnici, to je stvarno bio dugotrajan oporavak. I vid nakon tih operacija nije baš bio savršen. Danas vi imate situaciju da ako mrena operira u ranoj fazi, ako nije pretvrda, pacijent već nakon 2-3 dana može se baviti svim normalnim nekakvim poslovima, pogotovo to vrijedi za poslovne ljude, kažem ove malo mlađe koji danas sve više dolaze i žele se riješiti ne samo mrene, nego imate i mogućnost, o tome možemo i odmah pričati, o izboru leća koje će se ugraditi. To sam baš htjela pitati, da. Dakle, vi standardno možete i standardno se ugrađuju takozvane monofokalne leće. Sa tom lećom pacijenti na daljinu, dakle vožnja, gledanje televizora i slično, mogu sve to raditi bez naočala. Ali za čitanje, za kompjuter mora imati dioptriju +2, +2,5. Postoje takozvane multifokalne leće novijeg dizajna gdje pacijenti mogu nakon operacije bez naočala, dakle voziti auto, gledati televiziju, skijati, baviti se sportom, raditi na računalu, čitati, gledati na mobitel bez naočala. Da bi mogli primiti, da bi se mogla ugraditi ta leća, naravno treba jedan detaljni preoperativni pregled da se vidi je li pacijent dobar kandidat za to. Jer mora imati potpuno zdravo oko da bi mogao ići na tu multifokalnu leću. I vi danas imate dosta, kažem, pogotovo mlađih poslovno aktivnih ljudi koji dođu u svjetlost i kažu, gledajte, ja bi se htio riješiti naočala za čitanje i za daljinu. On to može samo operacijom, dakle, vađenja prirodne leće i stavljanja multifokalne leće. Dakle, oni nemaju mrenu, ali žele se riješiti naočala i to se na taj način može obaviti. Oni već nakon 2 do 3 dana mogu normalno funkcionirati. Evo, koji su onda zapravo daljni nekakvi tehnološki koraci pri samim operacijama? Pa gledajte, ono što se meni čini, mada to nikad ne možete znati, čini mi se da je u smislu tehnologije i aparata da se dosegla jedna stvarno visoka razina sigurnosti i učinkovitosti operacija. Dakle, operacije su danas brze, bezbolne, sigurne, učinkovite. U tehnologiji leća mi pokušavamo još napraviti tu umjetnu leću što bližoj nekakvom normalnom vidu. Dakle, onom vidu kakvog mi sad još imamo. Jel? Tu je možda jedan korak naprijed takozvane simfoni intraokularne leće. To su leće sa proširenim rasponom vida. Dakle, oni imaju jedan fokus koji je proširen od daljine pa na blizinu. Na taj način se pokušava zapravo
oponašati i približiti vid pacijenta nakon operacije mrene onom kakav je imao u mladosti. Ono što je sigurno novo i što je u zapadnom svijetu dosta razvijeno jeste takozvana kombinacija lasera i fakoemulsifikacije, odnosno lasera i ultrazvuka. Dakle, da se uz pomoć lasera napravi jedan dio koraka, dakle jedan dio operacije mrene koji se može napraviti uz pomoć tih najnovijih suvremenih lasera, a onda sama operacija mrene, dakle sama ekstrakcija, odnosno vađenje leće se radi ultrazvukom. I to donosi jedan još korak prema standardizaciji, dakle operacije mrene, sigurnosti i učinkovitosti. I to će doći kod nas vrlo brzo. Vrlo brzo. Problem je sad u ovom trenutku još nekakve možda tehnološka, ajmo i tako nazvati, nesavršenstva u toj operaciji, ali to će sigurno vrlo brzo biti riješeno i problem je vrlo visoka cijena. Evo, po vašem stručnom mišljenju, koji je zahvat kompliciraniji, otklanjanje mrene ili skidanje dioptrije? Pa čujte, to je jedno vrlo teško pitanje. Ja osobno radim više mrene, donedavno sam radio i lasersko skidanje dioptrije. S obzirom da kod operacije mrene morate ući u oko, možda je to malo zahtjevnije, ali jedno i drugo u rukama vrhunskog kirurga nije problem. Evo, doktore, imamo i poziv. Dobro večer, tko je sa nama? Dobro večer, ovdje je jedan klijent iz klinike Svjetlost. Ja sam Izvolite. imao nekako obavezu da se javim i moja majka je bila na operaciji mrene upravo kod doktora Barišića. Ja sam skidao dioptriju kod doktorice Bohač i jednostavno osjetio sam obavezu da se javim, da čestitam i doktoru Barišiću i doktorici Bohač i ostalim doktorima u klinici. Stvarno jednostavno predobar odnos do pacijenta, dobar tim, kvalitetna usluga. Evo, sve najbolje im želim i dalje u daljnjem radu i puno uspjeha. Evo, gospodine, hvala vam puno što ste se javili. Evo još lijepih riječi za vas. Pa znate što, vidjeli ste našu kliniku kako izgleda, mi smo 18 godina dakle, na tržištu. U osnovi svega toga mora biti kvaliteta. Dakle, mi možemo napraviti lijepi prilog, lijepi filmić i tako dalje, ali da biste uspjeli na tržištu i da bi preživjeli, ajmo tako reći, jer evo moram napomenuti pacijentima, ne radimo ništa preko fonda. Dakle, nemam ugovor sa HZZO-om. Svi pacijenti koji dođu kod nas, naše usluge plaćaju. I dakle, mi moramo pružiti kvalitetnu uslugu od pregleda, dijagnostike, liječenja i naravno operacija i to je osnova našeg uspjeha. Međutim, uz to ono što je jako bitno u svakodnevnom kontaktu je jedna ljubaznost i jedan odnos prema pacijentima. I mislim da uz kvalitetu da je to ono što nas izdvaja od, neću reći konkurencije, ali od drugih ustanova. Evo, doktore, ovim pohvalama i lijepim riječima stigli smo do kraja večerašnje svakodnevice. Hvala vam puno na sudjelovanju i puno sreće u daljnjem radu. Hvala vama na pozivu u emisiju. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, kao što ste čuli, stigli smo do kraja, ali ostanite uz program Jabuke TV i kolegicu Leonardu Lujić, koja će u još jednom zagrebačkom gradskom informatoru ugostiti gradskog zastupnika Pere Semrena. Hvala vam na pažnji, ugodan ostatak večeri, doviđenja.